Ndlela ongakazi uyibone sishilo sathi ke sikhona sihleli la sinawe siyajabula siyabusiseka kuningi esikutholayo nesakhekayo ngakho ngiyabuka nje ukuthi ke baningi kangakanani abantu already abasendela umqhafaza abakhona banathi nabanye futhi basaqhubeka basasithumelela khululeka nje sizokwazi ukuthi ke siudlale in due time ngesikhathi esifanele. Nkosi yami bekade ke nginichazelile ngasho ngathi ke sikhona isihambeli sethu sosuku namhlanje umama uNyambose lokhu nginipha nje imbokode enamandla ngilonginipha nje omama abakhona ke abahlezi njalo benathi la kusesigayigayi lesi esinamandla somsakazi yabusekho umzima Christian Radio station. Uyazi ke nawe sinomama abaningi siphethe omama umtshali Nkosi yami siphethe omama uNomusa Msimangu hey bakithi siphethe omama uNkosi siphethe omama Hadebe ngingabala ngithini kodwa ngingabala ngithini baningi ngendlela eyisimangaliso angiphathi kogogo madoda mangangena kogogo hayi ngiyaxoxela isimanga kungashona ilanga kodwa ke siyabonga ukuthi ke womunye ke umama bethu khona la unathi kuso isigayigayi esinamandla somsakazo ngicela nje ukuthi ke ngimnikeze ithuba akabingelela abalaleli bethu. Mina siyabonga Macikwane onibingelelayo ngumama Mthethwa ngiyanibingelela egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Siyalibonga nethuba lokuthi ngimenywe ukuthi ngizoba isabhele emsakazweni abusekho ubunzima. Amen. Ameni. Awu siyabonga kakhulu Nkosi yami. Kumnandi ke sikhona sihleli la sindawonye. Ungayiswishi ke irate ungawusisha umsakazo wakho kuze kubumbane lona ihora lesishagalolunye sikhona ke la sindawonye kuso isigayigayi. Nkosi yami njengamanje ke uyazi ukuthi ke kuyona lesizinjalo esikuyo esilokhu sikupha sikuphakela nje izinto eziningi ezinamandla namandla futhi kaNkulunkulu awenzile nasawenza futhi ekuphileni kwethu ngoba ziningi izinto esithi mangabe sisodwa singenaNkulunkulu uthola ukuthi ngempela thina sitshela ukuthi siyabona kanti kahle kahle emehlweni asiboni sivalekile sitshele futhi ukuthi izinto zihamba kahle kanti asiboni ukuthi man lutho akuhambi kahle uma uNkulunkulu engekho. Ngiyafisa nje mawami usithathe ke usibeke ekuthenini ngempela yini ongayibalula yini ongasinikeza yona ngamandla nangofakazi futhi ngoNkulunkulu ekuphileni kwakho nangawo futhi amandla kaNkulunkulu ekuphileni kwakho kuze nami ngikhona ngisekhaya ngikwazi ukubona hayi man iyasebenza lento kaThixo. Amen. Siyabonga Macikwane. Njengoba bese ngishilo ngingumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe ngahawukelwa sekumakoti nje yes ngizange ngibe umntwana osindisiwe kepha ngizale emndenini usindisiwe yes ngenxa yabantwana ukuthi abantwana vele bayihambele zabo indlela nami ngibe omunye wabantwana bakanjalo abazali kodwa besindisiwe basindisiwe ekhaya ifamily sindisiwe yimi kedwa engathi nje bengasindisiwe kepha uNkulunkulu ngiyambonga ukuthi wangenzela umusa ukuthi mangabe sekumele kuba ngingene esigabeni sokushada wayesethi anginakulungela ukuba ngingene emshadweni ngingazani naye wangenzela lo musa ukuthi ngibe ngumntwana wakhe ngingumntwana kaNkulunkulu ke ngisindisiwe uJesu ngilanda phi ke na ngoba ziningi izindlela uNkulunkulu asilanda ngazo uma elokho esilandelile kunezwe lakhe athi ngiyokulandela mone kuze kube kwethuna elokho ekulandelile eyifuna impilo yakho ngoba ngangimelene naye ngangasibona isidingo sokumkhonza uNkulunkulu uthi ngathi ngimkhonzelani yini engayenza ukuthi bangikhonza uNkulunkulu kepha uJesu azi ukuthi unenjongo ngempilo yami wayilandela ke impilo yami wangenzela umusa ukuba ngibe ngumntwana wakhe ungilanda ngani ke uNkulunkulu na ungibamba ngesimo sokugula isimo sokuhlushwa umoya okuthiwa izilwane ayike isilwane ozositshelwa ngumuntu uyohlola ukuthi cha bo unoyilwane udethi isilwane cha bo mina bengiphethwe isilwane osizwa sizingenela eminyango uza ukuthi nayi into ingena uza ukuthi awuyangena yagibela embhedeni la ulele khona uza ukuthi nayi ifika uJesu ngilanda kuleso simo ke njengoba ngiyisho ukuthi angangakufuna ukukholwa ngathi noma ngibuka ngathi ekhavela yikho into abazongisiza ngayo manje wawenze njani kulesi simo ungakholwa
ithemba lethu uma ungakholwa sinamathemba ethu sinoNkulunkulu bethu esibakhonzayo nesibathembayo ngangiphila ngabo ke labo uNkulunkulu ngihamba nabo ngiya kubo ngangithi mayisifikile lento ukuthi nayi ifikile ngihambe ngiye kuNkulunkulu bethu esibathembayo ngiyofuna usizo kubo ukuthi bengangisiza ngixoxele nabanye siphila nabo bangisho usuke ninabo le group yakho engakholwa nayo engabesaba uNkulunkulu bengilayela nabethi hayi ngathi ukhona ongcono okwazi ukususa isilwane ongahlulwa lutho akahlulwa lutho nje uyakwazi ukususa isilwane ngiye khona ngisebenzise lo mithi mabenginikile kube ngathi kuyalala lo 2 days anyana emva kwalokho sithi isilwana ongizwe ngobani uthi ngeke ngahamba angaze ngiye ndawo ngikhona ngiyaphila nawe la ngoba impilo yami yayisiphenduka isilusizi ibhlungu ngenxa ukuthi angangakwazi ubuthongo angibazi noma belala abantu kimi angilali iyafika lento ngihlala nayo isikhathi sonke ngihlala nayo njalo ebusuku koze ukuthi mayisithanda ihambe ngaleso sikhathi sayihamba nayo ngisho noma ngimvusa umlingwane nami uthi mlingane nayi into ingihlasela akezwa lutho baba wasendlini akazi nani ukuthi kwenzakaleni uyozwa ngoba isiphuma isihamba usukhathi uthi hayi bongafa athi ubulawa yini akazi ukuthi ubhekene nayiphi inkinga uyobona ekseni mase ngimkhombisa ikaya ukuthi ngihwaye into engayazi iside lonke leli la kwa left selihwayekile ngingasakhona ukujika nentamo yakhona nebelela khona selabalikhulu lengaka ngingasakhona ukusebenzisa kahle uhlangothi lakhona ethu ukuthi why yini le yenzakalayo kepha ngibonga amandla ke kaJesu angenzela umusa ukuba afike empilweni yami ezibonakalisa ngiyayibuke ukuthi kushithi indlela uNkulunkulu ayengilanda ngayo ebona ukukhuni benhliziyo yami yokuthi angifuni ukumkhonza uNkulunkulu angifuni ukuhlala naye kodwa wabona ukuthi ukuze ngimbambe lo muntu ithi ngimlande ngoba kukude la sikhishwe khona amacingwane ziningi izinto ezingehlele uNkulunkulu angikhiphe kuzo manje ngiyayimbonge kakhulu ukuthi Jesu ngiyabonga ukuthi wena ungilande endaweni engazi ukuthi ngabe namhlanje ngikuphi ngoba ave ibhlungu indaba yokuphila ngezinyanga uma umuntu ophila ngezinyanga ophila ngemithi uhlala ungumuntu osokola ongenamali ngoba ngaso sonke isikhathi ucabanga ukuthi ithi ngiyofuna omunye umuthi lo yana ungisizanga ithi ngiyofuna kuleya nyanga leyana ngoba siyalayelana ukuthi kuphenye inyanga engakusiza ngoba le ayisebenzelanga hamba kulena enye ukwazi ukuthi uphile manje uhlala ungenalutho ungenakho ukuthi uzophila ngani kepha ngibonga igama lika Jesu elafinyelela empilweni yami la ngipha ukuphila ngiphila kanjani ke bacingwane lenkonzo esilahlekile emabandleni ngiphiliswa inkonzo yokukhulekela lena sithengiswa kulezi insuku ukukhulekela umuntu sekuyathengiswa sekukhishwa ama1000 ukuze ukwazi ukuphila mina ngiphile mahala ngikhulekeliwe nje kwakufika abazalwane behamba benza imkhuleko lasemakhaya njalo ngantambama becela ukukhuleka babukela kodwa yizo ungakhona ngiyabamukela nginankinga nabo ukuthi ngiyazi ekhaya ukuthi kuyakholwa ngiyazi ukuthi ayikho lento yabo abazoyisho anginankinga bakhuleka bayihambele ngiqhubekele ngempilo yami bayangitshela ukuthi hayi sinenkonzo kuyakhulekelwa abantu ngithi hayi ake ngimlinge lo uNkulunkulu wami angibangisashunyayezwa ukuthiwa uNkulunkulu nangu uzokusiza kwabe sekuyithi ke ayi inkosi ngiyashiya nayo imithi yami ngishiya kanjani le mithi yami ngoba ngithi ngumuntu olokhu hambile inyanga ngiya kwesinye ke umthandazi lo mthandazi asho ukuthi mntanami ke isilwane ngisilahla kodwa angisilahli kabili kusho ukuthi njengoba sesibuyile kuyisibili sekukuwe ukuthi uNkulunkulu uyamesaba yini uyamethemba yini futhi ukuthi engakusiza kusho umthandazi mina ngisenawo amandla phezukwaso angisenawo amandla ukuthi ngingakwazi ukususa ukuthi uNkulunkulu uyamethemba yini ukuthi engakusiza ngaphuma inhliziyo yami ibhlungu idabukile ngenxa ukuthi ithemba lami belikuye izwe lithi uqale siwe umuntu othemba lakhe likubantu ngangibathemba kakhulu izinyanga ngithemba konke ukuthi impela mase ngithinte bona kuzokwenzeka kanti cha kusenjalo isilwane naso sihleli empilweni yami asisuke uJesu kwangenzela umusa ngalomthandazi ngibuya ngikhathazekile ngibuya ngibhlungu sengilalela ukuthi bafikile labazalwane bathi khona uNkulunkulu wabo ophilisayo okhulekelayo
sengihamba ngiyaqhathanisa nginalo mama uthi hayi ukuthi uNkulunkulu yamethemba yini ukuthi engakwazi ukukusiza kulesi silwane. Hayi ngihambe mangifika endlini angishunyayezwanga ukuthi kuma umfundisi ke ngishumayeza. Ngafike ngayithatha le mithi yami nalezi intambo zami ngoba ngiyazi osindisweni uthi awungena ngithi nalezi intambo ngoba bese ngihlala ngilenge ingcweba wonke umzimba. Ingcabo kuphela ezingazange iphume ngoba ngicatshiwe umzimba wonke ubengiwe ukuze ngikwazi ukuyivikela. Ngithi ngiyayivikela kulempi kanti anginawo amandla okuyivikela nguJesu ovikela nayo. Ngithathe lento ngimtshele ukuthi uNkulunkulu angikwazi futhi isinqumo engasithatha sokuthi angikukhonza angikufuni kepha ke manje nakho bethi ungangiphilisa. Uma ukuba ungiphilisile ngizokhonza kodwa uma uhlulekile ukungiphilisa kulesi silwane engibhekene naso ngizoqhubeka nemithi yami nezinyanga zami lo 2 days wokulala nobuye ngalala isikhathi sonke esiningi ngizoqhubeka ngiphila kuleyo mpilo koze kulunge ngiyoze ngihlangane nokwazi ukunqobela lempi engibhekene nayo. Kanti ilanga lokulandwa kwami lelo langa ngikhululwa kulobu bumnyama ngishiyiswa zonke izinto. uNkulunkulu wasebenza ngabantwana bakhe bengikhulekela ngaphila kwaba ukuphila kwami ngegama lika Jesu elingahlanganiswe nalutho ngegama lika Jesu elingakhokhelwanga mali lene bengade ngiyichitha ezinyangeni kwa Jesu ngafika ngaphila mali. Manje ngiyambonga uNkulunkulu ke ngezikhathi zonke ukuthi ube muhle empilweni yami ungenzela umusa wakhe uyamangalisa ngezikhathi zonke. Akukho ngisho nangathi ngizisola ngakho ukuthi ngathi ake ngibuyele emuva. Akukho futhi engihamba nakho engakukhumbula ukuthi ake ngikumise lokho ake ngime ngakho lokhu ngithi ukuthiphazisa ngakho uma zivuka izimpi endleleni. Kepha ngiyalithemba igama lika Jesu lona lodwa ngoba ilona elaletha ukuphila empilweni yami laletha ukuthula enyameni yami nasemoyeni wami nasengqondweni yami ngoba kwase konakele ngisho ingqondo ngoba uma uphethwe yilesi simo ngisho nanokuphila nabantu awukhona ukuphila kahle nabantu uhlala njalo wena ucabanga ukuthi kuyini kwenzakalani impilo yami nani ini kungekho ongakwazi ukukusiza. Manje ngiyambonga uJesu ukuthi wafika empilweni yami wangisiza. Ingakho ngazithathela isinqumo ukuthi Inkosi ngizakuhamba nawe imihla yonke yokuphila kwami. Ngizohlala ngikukhonza ngezikhathi zonke. Ngashiya konke ke macingwane angithathanga ngisho nakodwa ukuthi lokhu kuya kungisiza endleleni. Angilingisanga abantwana baIsrayeli sebekhishiwe eGibhithe. Uma bekhishiwe eGibhithe abantwana baIsrayeli ehamba nabo Aaron uMoses akhuphukele entabeni bona bathi Aaron senzele uNkulunkulu wethu ngoba sazi ukuthi uMose usihleli kuphi kulesi sikhathi esingaka ithi size senzele oNkulunkulu bethu. Mina ngashiya konke angangafuna nalabo oNkulunkulu. uAaron uyasho ukuthi ayikhiphana amacici ukuze nginenzele lo uNkulunkulu wabo uyabenzela leli thole legolide abazokhuleka kulo. Kimi kuyilesi simo samacici isimo sokuthi uhamba umzalwane unezinye izinto oziphethe othi endleleni ngiyakuzisebenzisa uma ngabe sengibona ngathi kuyalibaziseka uma sengibona ubunzima engibhekana nabo kukhona ngiyokuhosha ngithi ukukhwathazisa ngakho kanti lokho kuyingozi. Kuhle ukuthi uma umntwana kaNkulunkulu shiya konke. uNkulunkulu wethu esimkhonzayo akadingi kuncediswa akadingi kusizwa ulusizo olupheleleyo. UNkulunkulu wakho konke UNkulunkulu ongahluleki UNkulunkulu onqoba konke. Udinga ukuthi wena ushiye konke ungabi nakho ukuthi wena uzoba nazo izintwana zakhe ezincane ozothi mangabe izimo sezikushintshela uma ngabe ivunguvungu zivuka bese uthi ayithi ngithathe nakhe nginakho ngithi ukukhothama kukho ngithi ukukhonza kukho ngoba ngisho ukuthi ngangakholwa ngithi bengumntwana ke vele eyithandela namadlozi akubo eyithandela izinyanga enza konke. Uyabona ukuthi kube ngathi hayi ithi ngingakhumula lezintamo ithi nginale mithi yami ngingayilahli
angihlale nayo ibiyothi endleleni ihamba ingikhumbuza ukuthi hayi phela mase kukanjena ungathi ungakuphinda ukhwathaze njengoba phela izimo zikhona endleleni ngike ngabhekana nanesimo sokugulelwa umntwana kwakuvuka lokhu ukuthi hayi phela nezinyanga ngiyazazi ukuthi ziyakwazi ukusiza ake ngiphinde ngithathe ngizakhele lami itholo legolide elingakwazi ukungisiza kanti sengixabana noNkulunkulu ingakho ngashiya konke uma umkhetha uJesu ushiya konke akukho nakunye okukhalelayo akukho nakunye ozothi hayi lokhu ngihamba nakho kodwa uthi uJesu shiya konke lahlela kuye konke imithwalo yakho nezinkathazo zakho na yonke imbandezelo ibikade kubambezele ulahlele kuJesu uJesu yena uza kukhulula ngokupheleleyo siyakhululwa kuNkulunkulu uyasikhulula uJesu uyasinqobela kukho konke abantwana baIsrayeli uma sebelakhilele lithole bayathokoza kanti abazi ukuthi sebeyilandela ulaka likaNkulunkulu uNkulunkulu akasathokozi nga bona sebethi nangu uNkulunkulu obakhiphile eGibhithe sebengikhohliwe uNkulunkulu ophilayo sebeyibukela lo uNkulunkulu wabo awomi phambi kwabo ngoba thina abantu esikhathi esiningi siyakuthanda izinto esizibukayo esiziphathayo ukuthi kube izona zinto esikhothama kuzo kube izona zinto esizithemba kangcono ukunoNkulunkulu ongabonwayo ukunoNkulunkulu othi ngazi inwele zakhe ekhanda thina sithanda lokhu esikubonayo yikho lokho okwenza ukuba sihambe silimala endleleni ngoba sisuke sinalezi zinto zethu esiphume nazo eGibhithe esingafuni ukuzishiya manje kuhle umntwana kaNkulunkulu ushiya konke ngashiya konke akukho nakunye engikhalelayo akukho nakunye ngiyangithi ayilokhu ngathi kuyabukeka kukuhle cha bakukho bazalwane kepha konke ngikulahlele kuNkulunkulu ngahamba ngeza kuye nginguye ukuthi makangizale kabusha makangakhe kabusha ngazi izimiso zakhe ngokupheleleyo akukho la ngathi ake ngibuye ngithi ake ngivuse nali ithole lami ngikhothame kulo akukho bazalwane ngashiya konke ngalandela uJesu ngiyambonga ngekhathi zonke angizisoli noma ngabe ngihlangabezana naluphi uhlobo lwenkinga ngaluphi uhlobo lwempi kepha ngibheka kuJesu ngimbonile enqobela zona bazalwane ngimbonile enqobela zona abantwana benkosi ehamba nami endleleni uNkulunkulu yenzelana umusa udinga ukuthi wena uzilahlele kuye ungahambi ungazilahleli kuye ubuphethe utho kodwa zilahlele kuye ungaphethe lutho kungekho ozokuthemba kungekho ozothi hayi lokhu kungathi ngakugodla ulahla konke kuNkulunkulu ngoba makuzoba khona ozogodla uzothi makufika izikhathi zomzima uthi hayi uNkulunkulu uthula kangizwe sesisidi isikhathi ngibhekene nalempi ayinqotshwa uthula uNkulunkulu wami ithi ngivusele abanye uNkulunkulu abazokwazi ukuthi bangisize kanti usuyilandela ulaka likaNkulunkulu mayilobo mngozi bokuthi uma umntwana kaNkulunkulu uhambe nezinto zakho abantwana baIsrael babehamba nalezi zinto zabo abenza ukuthi bakhumbule ukuthi uMose sambona ithi sizenzele uNkulunkulu bethu lithi izwe wabenzela kuAaroni njengalokho befisile wabatshela ukuthi nangu uNkulunkulu wenu bajabula bavuka bathokoza lithi izwe badla baphuza badakwa balibala ukudlala abangabe besamkhonza uNkulunkulu balibala labo uNkulunkulu wanababa basebezenzele bona lokho sekubahlukanisile noNkulunkulu uNkulunkulu akasathokozi ngabo sebebona lo uNkulunkulu wabo abazakhele bona ukuthi nguye lo osesize ukuphila kwabo mayilobo kwebazalwane ukukhetha kwami uJesu ukuthi angizisoli ngabo ngoba ngizigumele ukuthi inkosi ngizohamba nawe imihla yonke yokuphila kwami uJesu ungenzela umusa abathandekayo ungihawukele impilo yami yonke ngiyambonga kakhulu ngisho kubantwana ngiyambonga ngekhathi zonke ngoba unguNkulunkulu onakelelayo ngambone ephilisa inyama yami ngoba ngisho ukuthi bengumuntu obephila bese kuneminyaka akuzange kube yinto yamanje into esikhashana kodwa kungiphathe iminyaka lemoya uhleli kimi kepha uJesu wakususa 30 minutes kwabe sekuphelile ungaphiliswa ngokupheleleyo akaze kuphinde kubuye kungihluphe akaze kuphinde kubuye ngibe nakho ukuthi ungathi ngihlaselwe umoya wesilwane kepha uJesu waqeda konke ingakho ngithi akukho engazisola ngakho ekumkhonzeni uNkulunkulu akukho futhi okungangenza ukuthi ngibheke emuva
uma ngihlangabezana nezimpi, kepha ngiyaye ngibheke yena ngoba ngimbonile enginqobela impi eyayisi ngiphile nayo iminyaka, engekho wayekwazi ukungisiza, engekho wayekwazi ukungelapha. Njengoba ngangumuntu wayethembele kuba abantu, kepha uJesu kuphela engambone engelapha. NguJesu kuphela engimbone ehamba nami. Namanje ngiyambona engenzela umusa. Ngiyambona enguNkulunkulu evula iminyango. Ngiyambona enguNkulunkulu engivulela iminyango ngisho ekufundeni kwami, engivulela iminyango empilweni yami yonke, engilwela ngisho kubantwana, engilwela ngisho emshadweni wami, ngoba unguNkulunkulu omuhle. Akukho ukuthi ngiphinde nomshado wami ngithi ukusekela, ngiwusekela phela. Angusekeli, kepha igama lika Jesu engimi ngalo, igama lika Jesu engimi ngalo ngisho nakubantwana. Akukho ngithi hayi bantwana namhlanje ake sithi ukwenza okunye, cha, bayazi ukuthi umama uphila ngegama lika Jesu, umama ukhonza uNkulunkulu ophilayo. Abamazi omunye uNkulunkulu engimisa phambi kwabo ukuthi hayi abantu abanamhlanje sikhonza lona, hayi ngesonto siyokhonza lona, kodwa sibazi uNkulunkulu yena yedwa onamandla, uNkulunkulu onqobayo konke. Ngenzelani ukuthi ngibakhulise ngalolo hlobo, ngenzela ukuthi endleleni noma ngabe uSathane uyabantshontsha, noma ngabe kufika luphi uhlobo abangahlangabezana nabo, kepha babe nawo ukwazi ukuthi ukhona uNkulunkulu ophilayo, ukhona uJesu onqoba konke, ukhona osilwela izimpi zonke, othi usilwela izimpi esizibonayo nesingaziboniyo, ngoba uNkulunkulu olwelanayo. Into ayidingayo kithi ukuthi thina siyisidele sizilahlele kuye. Yena wenzelana umusa njalo, akashiyani, uyathwalana, unguNkulunkulu owelapha zonke izifo. Ngambone lapha isilwane kimi, isilwane ayesoxoxelwa zabantu abadla imali zangabantu, bethi hayi unezilwane. Kimi engangisazi mina ukuthi nginesilwane, ngangithi mangiya kumuntu ngiya ngoba ngazi ukuthi nginesilwane. Uyasibona, ngiyasibona, sibonwa yimi ngedwa, abanye abasazi. Hayi no, inamandla ngendlela eyisimangaliso. Siyabonga kakhulu. Njengamanje sizothi nje hulukuqu engomeni, bese ke siyabuya futhi la khona ke esihlephulela khona ke isinkwa sethu sosuku namhlanje. Ungashayela 0685551747 la sisho njalo sithi ke umzimba nokweswela biyaguqa ngawo amadolo amabili. Ngiyabona already bakhona abantu asebekhona abasishayile la kuAbsekho ubunzima Christian Radio.